Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrның 19-ı çarşamba günü. Ukrayna Rusiya ile dostluk mukavelesini resmi tarzda toxtattı. Prezidentning munasib qararı Uridovoy Karyer gazetasında çarşamba günü derçetildi. Bu ferman Milli Xavfsızlık ve Mudafaa Şurasının kararını hareketke ketire. Bundan son Ukrayna Tышкы işler nazirligi bunun hakkında Rusya'nı ve bunun ile BMT, OBSE ve diğer halkara teşkilatlarını haberdar etmege gerek. Ukrayna ve Rusya arasında barışık, işbirlik ve ortaklık hakkında mukavele 1997 senesi 10 yıllık müddetinin imzalangan edi. 12 adam helak oldu, 93'ü yaralandı. Sonki 3 ay içinde Donbas'taki harbi hareketler neticesinde bu kadar silahsız adam zarar gördü. Bunu insan hakları boyunca BMT Nezaret Missiyasının rehberi Fiona Fraser bildirdi. BMT'nin malumatına göre Ukrayna şimalinde çatışmanın birinci gününden bugün gece episi olup 144 bala ve tahminen 3000 büyükler helak oldu. Onların arasında 2014 senesi Donbas'ta urulup düşürülgen MN-17 uçağının kurbanları da. Tədqiqatımızға görə silahsız adamlarının ölümü sebeplerinden tapılған patlayıcı şeylerden mukayyetsіз kullanıvı. Граждан şahıslarının 40% bolı etip yaralana. Bu rakamlarda en facialı cenk balalarının hayatını alıp ketkeni. КНДР bir sıra özek obyektlerini kapatmağa ve o yerlerge halkara teftişçilerini kirsetmege söz verdi. Bunun hakkında Pxenyanda ikinci summit vaktında Cenubi ve Şimali Koreya yolbaşçıları anlaştı. Haber etti BBC. Evvel çarşamba günü iki memleket müdafaa nazirliklerinin rehberleri harbi bir anlaşma tüzdüler. Bu anlaşma Koreya yarımadasında gerginliknin eksiltivi ve tesadüfi çatışmalarının toxtatılığı hakkında. Bundan gayrı Cenubi Koreya prezidenti Moon Jae-in Kim Chen-ni Seul'a davet etti. Bunun ile olar birlikte 2032 senesi Olimpiadanı beraber geçirmege niyetindeler. 2020 senesi Olimpik oyunlarga birlikte tizilgen takımını yollamağa söz verdiler. Ve yılın sonuna kadar memleketler arasında demir yol alaka yollarını yanartmağa anlaştılar. Andrzej Duda Donald Trump'a Polonya'da ABD'nin daimi harbi bazasını yerleştirmege teklif etti. Bu mevzunu prezidentler Beyaz Ev'de olup geçken kuruşu vaktinde müzakere ettiler. Duda böyle baza Rusya tecavüzünden bir müdafaa olacağını anlattı. Donald Trump Polonya prezidentinin razı oldu çünkü Rusya bu bölgede gerçekten de tecavüz tarzda hareket etken edi ve bunun hakkında düşünmege söz verdi. Kuruşov neticesinde Polonya ve ABD stratejik ortaklık ve müdafaa energetika ve yatırımlar sahasında işbirlik etmek hakkında anlaşmanı imzaladılar. Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żebyśmy udało nam... Президентнен konuşkanımda yüzümde tebessüm edi. Men Polonya'da daimi Amerika harbi bazası peyda olğanı ister edim. Adını Fort Trump koyar edik. Men eminim bunu mümkün becermek. Menimce bunda hem Polonya hem de ABD'nin merhi var. Ama Polonya prezidenti bizge böyle bazın kuraluvuna $2 milyar ziyade teklif etti. Onun için bu meseleni ciddi tarzda müzakere etmeye hazırmız. Голодомор итальян ресамжының көзлерінен. Ресамжы ве языжы Себатина Шеа украинлерінің геноциды ресімлеріні Голодомор Милли музейіне бағышлады. О Украинада ешбір вақыт олмады, Украин тамырлары да yok. Ama keçкен асырының 30-cı senelerinde milletini yok etmek için aselet yapılған hareketlerden İtalyan resamcı pek tesirlendi. Uzun muhalif айтқанына көре resimlerde Голодоморны şahıslaştırу tarzı Stalin rejimini timsal etken masal kahramanlarının şeklinde yapa. Biz için Sabatina efendi Голодомор hakkında ne yerden bilgeni ve ne duyganı bilmege meraklı olur. Bütün bunu özünden geçirdi. O işlerini bizim açlık kurbanlarının memorial kompleksine, sonra ise muzeyge vermege istedim. Biz için pek mühim. Bu işler kıymetinden gayrı maksadımızga erişmege yardım ete. Facia hakkında dünyaya mümkün olğanı kadar çok adamlar bilip olur.
Не япалар ясамлар, біз ялыныз ресімлер япамыз, өз есімезіні қошамыз. Ама бұның файдасы бар ма? Бүгінде файдасы чоқ дейіл. Жен колғанжы, құрбанларының сайысы да эп арта. Оның үшін көрешімізні девам етмек, ве башлаған ішімізні қалдырмамақ керекміз. Львивде 25-нче шерделер форумы башлана. Бу Украина ве Меркези Шарк Европада эн буюк эдеби вакы. Аман бутун шер 5 күнге форумга чеварылы. 50 мейданчыкта бенге кадар чеши түрлі медени ве тасил тедбирлеринин кечириливи планлаштырылган. Шу жумледен 25 эн и китап муаллифлеринин мукафатланылуы да. Бугун форумнун ресми ачылуы. Литературный фестиваль, ярмарки. Эдеби фестиваллер олдухча консервативлер. Ама бізде пек мевзу кластерлер инкишаф эткенанден гайд жиди мевзулар бойунжа музыкире этмеге мумкин олганандан ве баяга адамлар катылганындан мен пек куванам. Айны бу бізім эсас мақсадымыз. Ялныз китап сатмақ дегілді, ама зор шейлер ақында айтмақ ве адамларға ярдым этмектір. Европа бірлігі Украинаға да 54 миллион евро бермеге азыр. Правительственный портал хабер еткеніне көре бұ энергия семерелілік программасы үшін қайтарылмайжақ пара берілуінің черчевесіндегі екінші транш. Эвел Украина 50 миллион евро алған еді. Европа комиссиясында яны анлашма имзаланғанындан сон паралар милті донор фондуна берілежегіні білдірділер. Паралар незарет ве идаре системалары көрсетілуі қыздырыжы ве сувотыжы системаларының құрылуы үшін қоланылажақ. АБД Флоренс Фортунасы нәтижесінде әлі қолғанларының сайысы 37 адамға артты. Бұны CBS News хабер еті. Шималь Каролинада 200 бенден зиеді әвлер аляда ярықсыз. Әлет валisi Рой Куперның сөзлеріне көре 1100 yol қапалды. Шималь Каролинада 30 триллион литр яғмур яғды. Әвел білдіргені кебі бүгін президент Дональд Трамп Шимали Каролинаны зиярет етежек. Екене Қырым ашығы Киевде ашық Ресуль Халилнын иджади ақшамы кечті. Ашық бұ халық шайыры ве ержесі. Ашықны Украин кабзарынен хаясламақ мүмкін. Кабзар бандура алетінде ойнаса, ашық создачала. Тәфсилатлыжа Имран Усейновнан левхасында. Қырым evinde ашықның icrasında saz seslerini dinlemege 20'den ziyade adam toplandı. Koruşuf samimilik muhitinde geçti. Musafirler Resul Halil'nin şiirlerini ve yırlarını memnuniyetlikle dinledi. Karadeniz yalısından, Dülber Kırım'dan geldim. Milletimizin yüreğinde yangan alevnen geldim. Can kalbimde saklangan Allah yolundan geldim. Aşık çalıgan nazik sazı ile geldim. Aşık halk yırcısı ve şairi o Kırım Tatarlarının hayatı hakkında, kuvanç ve keder hakkında tarif eteydi. Ukrayna medeniyetinde böyle icracılarga kabzar deyediler. Canım oldu bana muhtaç, ekim bulmaz bana ilaç. Aşıklar elbette sevgi hakkında ayetaydiler. Askerlerinin savaş ogunda gönüllerini kötereydiler ve elbette Allah'ın adını anaydiler. Şimdiki zamanımıza kadar tek bir aşığımız kaldı ve bu aşık Resul Halil. O Yarımada'nın eski Kırım şehrinde otura. Kiev'ge tuğan Kırım'daki vaziyet hakkında aytıp vermek için geldi. Milli devletimizni yasak eteler, vatan yollarımızını tosa bereler, çeşit türlü komisyalar tize bereler, yalanğa yalan aytıp âli daha koşa bereler. Hafta sayın Kırım'da referandum saylaf yapalar, milletimizge çeşit türlü olur olmaz lagap takarlar. Resul Halil'ge yırlar ve şiirler yazmak için mevzu kıdırmak gerek olmay. Yeter ki azbarga çıkıp halk ne alda yaşaganını görmege. Anam da şiirler yazaydı, babam da şiirler yazaydı. Men endi muzikadan uğraşmaya başlagan son, Laçarı, men de endi muzika yazmaya başladım. Ondan ibaret türkülerini öğrenmeye başladım. Bu türküler milli halk türkülerimiz. Mağa birinci örnek oldu. Men onlarını öğrengen son tilimizin de yaxşı öğrendim. Çünkü bütün Kırım Tatar
халқымыздың тарихы біздің түркілерімізде, ерларымызда сақланған. Yükseklerden görüne көз яш izleri. Рисуль Халил үчүн нумуне Ашык Умер олды. Ашык Умер турк шириетінің ең белли темсилчилеринен біридир. 17 асырда о Кырым ханлығының аскерлери үчүн ерлайды. Киевде Рисуль Халил өз китабын тақдим етті. Трогательное для меня мероприятие, потому что Мен үчүн бу тадбир гаят серле олды, чөнки Рисуляга бүгүндө екене Кырым татар ашыгы ве садыжы янында улмак. Онын беребер бір заманда яшамак біз үчүн бактыр. Кырым татар милли мejlis рейсин муавины Илми Умеров жан юрегинден агламак истегени айта. Кубанам салонда яшлар чоколганына. Мен белесем эң юкары яш мендирим. Бул салонда бүгүн. Onun sağ olsun Kırım'dan mında bir Kırım'ın tüsünü alıp geldi. Kimerde ağlap жиберемиz işte. Кырым татарлар үчүн ашыклар халкынын мединиетini ve тарихны саклап калган адамлардыр. Имран Усинов, Ярослав Матиш, UATV. Урметлі серджилер, бу дақиқаға бу сонки хабарымыз дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV-ле олыңыз, сағлықен қалыңыз, көрішкенде.